specijalni gost ovogodišnjeg sajma i plesni studio Street Dance. Dobar dan, dobrodošli Zorana. Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Također želela bih da kažem da nam je velika čast što ćemo ove godine da otvorimo sajam knjiga i velika nam je čast danas sa vama ovdje, tako da spremili smo posebnu koreografiju za to. Višestruki ste šampion Srbije, je li tako? Tačno, mi smo višestruki prvaci Srbije i ove godine, kao i prethodne dve, predstavljali smo Srbiju na zvaničnom svetskom prvenstvu. Ove godine je održano u Češkoj i htjela bih da se pohvali sa jako lepim rezultatima. Naša deca su osvojila 11. mesto, mi smo se plasirali u četvrtfinalu, zauzeli 17 od 40 zemalja, 5.500 igrača je jako veliki uspeh. Svaka čast. Tako da smo lepo predstavili Srbiju i Kosovo i Metohiju. Šta gledamo danas? Specijalnu koreografiju za ovu priliku. Nijom kada sklopim, posljednja prazna terasa, a život se topi. I ne sve je brzo ko dlanom od dlan, ko razum da kupim. Jer stvarnosti ne primećujem, još uvek te ljubim. Još uvek ti slepo verujem, ko luda, ne znam kuda. Ljubavi se nove bojim, a dane žive rane, više ne